usifaka emathodakho egameni likaJesu bese uyakulandzela Petro. IBhayibheli lithi ingilosi naseyikhulumile Petro wasukuma wabeka tinyawo nakamile ngetinyawo Petro wasofaka tamphatho takhe. Nkosi yami nayifike yakhuluma ingilosi IBhayibheli lisifetela ukuthi ema-chain akazange afakwe ingidi noma kwafakwa sikiyatu kwawo, but ivoice yengilosi ifike yathi sukuma Petro. Nakasukuma Petro ema-chain awa, nakasukuma Petro abuza Nkosi baqhaqheka ngoba sekufike ingilosi. Uvumele namhlanje Ntsapama ngizokhuluma nempilo yakho ukuthi uyafika ingilosi kuba netinto letijubekakho, kwafika ingilosi kuba netinzambo letiqhaqhekakho, kwafika ingilosi nemaketane lakajubekakho egameni likaJesu. Lijele lakhanya lakhanya lijele. Why sekufika ingilosi phakathi? My God and my Father, bathi ngizoprofesa yabani la, bathi ngizokhuluma nawe losephakathi wejele, bathi baqedile ngawe kokuthi uzawufela lapha ejele. Ngisifini to proclaim amandla kaNkulunkulu kokuthi ingilosi ifikile, awufeli lapho. Sukuma ubeke tinyawo takho. Be ready because the angel is here. Egameni likaJesu. IBhayibheli lithi kwakhanya. Tshela makhelwane ethanda kwakhanya. IBhayibheli lithi kwakhanya phakathi kwejele egameni likaJesu. Angathi ngizokhuluma nabani la, ngivumele ngikhulume nawe kokuthi njengoba sebaqedile bathi tshela ukuthi kuyaphela ngawe, njengoba bakufake kulo mgodi loye, njengoba sebakuhambele itinyanga netinyanga, njengoba sebahashe yonke imithi, njengoba sebakufihle nathi wesidulo ligama lakho libitwa phakathi kwemifula. But allow me to prophesy because the angel is here. Just be ready. Just be ready. The angel is here. Just be ready. Egameni likaJesu. Yo. Angathi ngizokhuluma nabani, bathi ngiyabavela labanemeeting ngawe kokuthi simfakile ejele. Kanti abathi ukuthi baprepherela wena the good work for God. Egameni likaJesu. Lebe bakufake ejele bebakulungisela. Bebakulungisela kokuthi ingilosi itawufika kahle bese iyakhanyisa. Wazi iyakhanyisa ingilosi, akusadingi isikhiya kokuthi uphume kuleli bhodlela, akusadingi isikhiya kokuthi uphume kule ndupha, akusadingi isikhiya but into uthethendekalela othomesikhali nawuqhamuka wena ndiyavuleka. Angathi ngizokhipha ligama laba namhlanje but wena uyakhululeka, wena uyaphuma. It doesn't matter kokuthi ufake ngubani, it doesn't matter kokuthi ukhiyelwe ngubani. Yes, Lord, here to prophesy, but everyone who believes God in this evening, uyawuqhaqheka tibopho tasemthenini wakho, uyawuqhaqheka tibopho taku-relationship yakho. It doesn't matter kokuthi bakuthembisile bangafezi, but I'm here as a prophet of God to announce kokuthi ingilosi ifikile. Egameni likaJesu ifikile ingilosi. Ngiyakuthomemetela kokuthi abotshela tonke titsa takho njengoba liyasa kuba mgqibelo. Hamba tiprepare. Don't pray for them to die, but pray for them to live so that they will see the work of God. Ungabakhandazeli ukuthi bafe, abaphile
danger, danger, danger. Come on, prophet. The sharpshooter, the navigator, the macroscope, the ballistic hooker. Ngiyacela nawufika endlini manje ufika uwena lo mthandazo urivese nawuthandazile ukuthi inkosi ithatha manje kanti inkosi tingasafi because I believe ngoba to the angel ingilosi ngithithile nasengithithile let them live so that they will see bayekele baphile so that babone ngokuthi Jehova uphatheleni ngokuthi Jehova ukususephi kufanele kubone titha takho. Come on, prophet. Come on, Israel. Tell us. Yothandaza nabani iBhayibheli lithi no Petro akazange athembe ngokuthi ingelosi ifikile ngayo. iBhayibheli lithi Petro wacabanga ukuthi ulele noma nje mbono egameni likaJesu. Kunentino letafika empilweni yakho ungacabangi ukuthi iyenzeka, ucabange ukuthi uyaphupha kathi iyenzeka egameni likaJesu. Uma seyifikile ingelosi utawucabanga nabanye batoza batitobe bathi nje kimi lo egameni likaJesu ngoba kwafika ingelosi. That me shall change to be that egameni likaJesu. Why me shall change to be that me egameni likaJesu. Now uyakhala uthi why me Nkosi, why me Nkosi, but kwafika ingelosi lo why me utawukhanselwa bese uba that me uhambe kancane ufake emahini akho bese that me egameni likaJesu. Nalabafaka ejele baqale bahlole labafaka ejele bavule emakhethenisi bathi njenguye lababhela khala lapha njenguye lababhela shala labakhathatha rakasuka protake. Come on, prophet. Come on, Israel. Ngiyabona na Petro lapha ejele ngoba bekayiwala bekalokakhala athi inkosi ngikhonze kangaka. Why me Nkosi, why me athi ndokhuluma nabantu nasesina namanga laphakathi kwenu lakathi why me Nkosi. Ngithi mina lelinye ilanga lo wadomle bakushiya kuyo batakubona sovula ngeremote that's me egameni likaJesu. Lebe bathake kuyakhe bakubona uya-extenta uthi that's me egameni likaJesu. Babathake kushate bakubona sogqoke emahini evoyina uthi that's me egameni lika. It doesn't matter ngokuthi bantwana namkhakhe, it doesn't matter ngokuthi awalobole, but the angel must be figgy. That's me shall come egameni likaJesu. Yes, Lord. Too much anointing in this place. But if ingelosi nje ifikile bonke abantu abafulethile inhlitho down ibona sandla sankulunkulu siyabathitha egameni likaJesu Kristu. Yekela the bad report labakubhalele yona ngokuthi vele unesinyama. Yekela that bad report namhlanje sokhuluma ngengelosi ayithinta sinyama isithintithe egameni likaJesu bese yakuphakamisa. Yes, Lord. I want to pray. I want to pray. I want to pray. I want to pray. Ilabanye usathana ubabhalela i-bad report wathi umnyaka ngeke niwuqethela. Usathana ubabhalela i-bad report wathi mina ngeke nisebenze kuzosebenza funa mthathe beyogezisa abakufake inkomputanta. But I'm here as a prophet of God to prophesy in your life ngokuthi awusadinga into letiningi but udinga ingelosi ifike ikuthinte egameni likaJesu bese msebenzi awusafuna wona ufune wena egameni likaJesu ngoba yafika ingelosi kunetinto longathi sakulanzeleli wena but tona tinto emva kwakho because ingelosi ifikile. Ya mara nga prophet ebusuku
Ngiprofeta nayebusuku egameni likaJesu. Angade ngikhulume nawe ungakhali kakhulu nangabe mhlawumbe namhlanje uthola ukuthi ulawule problem lokulo mthanzako sokushilo wathi angeke sakhona kuthanzana nawe ngoba wena uthanjayana ungakhali kakhulu. I'm here to prophesy in your life ukuthi ulandzela umakhothana wakho akulanza bunakhande bantwa but ulandzela umakhothana wakho because ingilosi ifikile itawuthinta impilo itawuthinta impilo yakho noma bebathi awusanavela but ivele izaba khona because ingilosi yofika bese yakuthatha yakuphakamisa. So manime ngathi no mhathi tuluthandaza lesi isikhathi kwendeke emndenini usathana afika destroy bonke abantu usale wedwa but uma ingilosi nato ufike etsithe angeke libonakale ukuthi uyiwani. Sanibonani bazalwane? Amen. And then ngifuna ukuletha lo ukuthi Petro bekakhala phakathi ejele ayiwani nakaphuma ngaphandle ahambe njengomuntu ongathi akakase afaswe. Ngicela ukutshela manje ukuthi khala lesikhathi usendlini ukhale but naw uphuma ngaphandle ujabulise izithathu ugeza ube kahle ufake kahle ivaselina yakho noma ngabe wathi mafutha lo wakho busa bese ushangela rokho lakho letindo takho letinhle uphume uhambe ekhaya likaJesu utawubona the work of. Amen. Come on, prophet. Cela kuthandaza ngiva uNkulunkulu ingilosi kaNkulunkulu ikhona la igqwalisele inzawo bonke abantu abazokholwa babelieve ukuthi impilo tethu Jehova tathi xakulu tathi thitha egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bona iminyango yathi ivulekile. Yes Lord. Uyavuleka nawe empilweni yakho. Jesus. Kuna tibopho letijubeka empilweni yakho. Yes Lord. Ungakhali kakhulu njengoba sonyathelile liqobo uNkulunkulu ingilosi akayithumele iyathinta. Into lejabulisa Jesu yinye nakafika athola isigulane noma ngibani lakagulako nakwenza kumthandazela uthi hamba kukholwa kwakho kukusizisile. Yes Lord. Noma ukunyathelela nami ngikho njalo ukuthi sisathi ukuthandazela konke lebekumiswe isitha ingilosi ifikile itawukhanyisa empilweni yakho. Vala amehlo ngiyathandaza because of our time.